Ассаляму алейкум, эфирде заман октябрьнын 30-бара, Қарамышғалинын 1342 күні студияда Мавиле Мұхтарова чылышам. Киевде чечен көңілісі Украина халық қараманы Амина Акуева өлдірілді. Машнаға Глываха қасабасында чалылардан атеш açılды. Амина Акуеваның өмір арқадашы Адам Усмаев Киев хастаханелерінден бірінде әмелият олды. Оны Украина ішішлер нәзірлігінің меркези хастаханесіне ауыштырған еділер, ләкин шымдандан чықардылар. Оның бұлынған ері шымдылық белі дегіл, екемлер алы бір қарарыды деп бүлдерем. Йому не гірше, нормально. Йому не гірше, йде, якийсь там важкий, стабільний, середньої тяжкості. Я не можу цього коментувати. Він нормально себе почуває, він в свідомості, не гірше, ніж вчора. Фаджат унион ақшам юз берді полиция чечен чефтінің құршынға тізілмесі сымарланғанады деп тахмин ете. Амина Акуева ве Адам Усмаев оғыраған ұжым аққында левхамызда тариф етіле. Глываха қасыбасында açılған атешінің ilk сестлеріні демир yol keçетінде невбетче шытты. Валентина Дейке saat 8-ге ішке келді. Ярым saat keçті атеш açılды. Сильный грохот слышала, вот сильный такой удар. Что я была на балконе, и вот это оно так взорвалось, вроде бы такой сильный грохот. Как раз поезда не было в это время. Амина Акуева ве Адам Усмаев машинаненке тейділер. Олар Киев живарындағы евлеріне қайтқанда атеш açılды. Нишанчылар демир yol keçетіндегі чалылардан ұжым етті. Дүмен вашында Адам Усмаев еді. Өмір арқадашы Амина Акуева янында отырайды. Оны башындан яраладылар. Адам аяқ ярасы еле хастаханеге алынып, амелият олды. Шымды алы бір қарар. Все разлеталось вокруг меня и попало в голову. Я сколько мог проехал, еще машина тоже, когда двигатель попали, что не знаю, остановилась. Я ее пытался оказать первую помощь там, ей в голову попали. Фаджа ерінден 200 метр месафеде полиция қойылды. Журналистлеріне анда алмайлар. Уху қоройжылар Амина Акуеваны өлдірген шақысларыны шымдылық бөлмей. Оларны қыдыралар Киев вилаятте тоқтатма планы елян етілді. Хто злочинці, поки що не знаємо, але над цим працюємо. План перехоплення відповідно. Всі прилеглі області зараз працюють на встановлення і затримання злочинців. Машнаға бір қач құршын кірді бұақта Киев вилаятының прокуроры Дмитрий Чибисов білдірді. Тақығат тедбірлері девам ете, тәфсилатлы малимат айдынлатылмай, өлдірівнің ilk версиялары де айтылмай. Можу сказати, що це була не одна куля. Опрацьовуються всі можливі наявні докази, зокрема застосовуються технічні засоби для фіксації виявлення. Які версії наразі розглядаються? Їх декілька, на жаль, я зараз повідомити вам не можу. Акуева ве Усмаев итибарын қылабында ведамбастақы жеңкте иштирак еткенлер. Олар Киев 2 батальонының эркянына кірейділер. Қырымның тижарет қаманчавына қол тұтқанлар чифтке енді 2-ші кере ұжым етілді. Июннің бірінде Озына Франкистан журналисті оларақ танытқан эркішы Акуева ве Усмаевнен Киевде көрішмеге аңлашқаныда. Субет вақтында есе жинайетші адамға атеш açты. Амина пыштавына алып, бір қач кере атеш açты. Бұндан соң чифт құрым алтында қалайды. Ләкин бұл жүмден бірасы вел құрымадан вазгечті. Эльвина Сейдбулаева, Дарина Иванютенко, Ислямпинка, Заман, АТР. Русия махсус қызметлерінің япханы Ядарамзан Кадыровға қаршы чекқаны үшін адамдан интиқам. Украина ішішлер нәзірінің меслячысы Зарян Шкиряк Амина Акуеваның өлдірівінде олған 2 версияны айдынлатты. О, дегер версиялар бақыла жағыны да инкар етмей. Напад і обстріл був здійснений з автоматичної зброї, калібром 5,45, наскільки мені відомо. Тобто, скорше за все, це автомат Калашникова. І ймовірніше всього вбивць було 2. Один наводив, керував, координував, другий здійснював безпосередній обстріл. Киев вилаятының полициясы Амина Акуеваның өлдіру версияларының бақылы ресми затлар бермей. Повірте, жодної офіційної інформації ми ще не надаємо. Ми не тільки з куль, скільки потрапило
не одного пасажира, не кількість куль, скільки потрапила в іншого пасажира, а також кількість куль, скільки потрапила безпосередньо в автомобіль, в якому вони їхали. Амина Акоева телеканалы Мызнен и что-то пос яйнына азырлайды. Бугун атер телеканалы Амина Акоеваның Кавказ Хараманлар адлы бірінші весонка яйнына сат 22:15 көстережектір. Постоянная борьба северокавказцев является беспримерной историей отваги и самопожертвования. Русия абсханесінде тұтылған Руслан Зейтулаев Украинаға ұштырылмасыны талап ете. Ақиярлы Хизбут Тахрир давасының мабюсы бұңа дайыр 5 ариза берді. Бұны адвокат Эдем Семедляев бөлдірді о Башқортостан Жумхуриетінің Салават шайырыне барып, Зейтулаевны зейрет етті. Русия юқары махкемесі Руслан Зейтулаевны ишғал етілген Қырымда Хизбут Тахрир тәшкілятының бөлігінің құрмасында қабатлады. Ақиярлы Зейтулаев 15 жылға апске алынғанады. Руслан Зейтулаев написал около 5 заявлений по поводу экстрадиции его в Украину. Пока ответа нету. Он его уверяет в том, что это долгая процедура от 6 до 10 месяцев. Если его требования не удовлетворят, его не экстрадируют в Украину, то он объявит очередную голодовку. Февраль 26 давасының махкемесі ноябрьнің 10-на қалдырылды. Бұл ақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Бүгін ишғал етілген Ақмешжетінің Меркези район махкемесінде февраль 26 давасының отырышы кечірілежекеді. Мустафа Дегермен Жали Асанов, Искендер Кантемиров, Искендер Емирвалиев, Арсен Юнусов 2014 сенесі февральның 26-сында юзберген қалабалықларда иштирак етмесінде қабатлана. О вақыт Қырым Юқары Шурасының бинасы янында Украина ve Rusия тарафдарлары чатышқанады. Ишғалден соң есе сөзде прокуратура Қырым татарларына қалабалықларының тешкіл етмесінде қабатламаға башлады. Суд сослался на то, что не явился один из адвокатов, у которого есть ходатайства определенные, и суд должен их разрешить, должен выслушать всех мнений и принять по ним решение. Поэтому продолжать, мнение судьи было, что он продолжать не может. Украина ишғал етілген Қырымда инсан ақлары вазиетіне дайыр резолюцияның лейхасыны бүгін Бірлешкен Миллетлерінің баш ассамблеясына бережектір. Бұны тышышлер нәзірі Павло Климкин брифингте білдірді. О, бұл весіға серт ве күчлі олажағаны вады етті резолюция ишғалден құртаров мәселелерінде ярдым көстірілмесіні ве Бірлешкен Миллетлерінің Меджлиске сағаны ләғу етме қарарының ерінен кетірілмесіні темен етмеге талап ете. Меджлис рейсінің муавины Ахтем Чайгозде айны фікірде. Це найпотужніша резолюція, яку ми на сьогодні представляли. Вона містить багато нових елементів. По-перше, це підтримка України у питаннях деокупації Криму. Другий момент, і цього не було в жодної з попередніх резолюцій, це вимога виконати рішення Міжнародного суду ООН. Я считаю, что данная резолюция, она вносит конкретизацию. Я убежден, что это вот те шаги, которые консолидируют мировое сообщество и в первую очередь европейские институты для того, чтобы остановить агрессора. Шымдылық бұл соңғы хабарымыздар. Яңа хабарларны білмек үшін заманны саат 3-те сейрет меңіз мүмкін. Атерден айрылмаңыз. Көрішмек үзре.